अभी तो प्रभु जी एक का करना है रिवीजन। अच्छा, येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्भ्रष्टा पतन्त्यदः प्रभु जी, recording to be started from this shloka 11.5.11. ओके, हरे कृष्ण। माता जी रिकॉर्डिंग लाइव है? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are learning important verses from Srimad Bhagavatam, 11th canto. We are now in. Today we will learn from 11.5.11. So all of you repeat after me. Loke Yavaya Amisha Madhya Sevaha Nityaha Hi Jantoho Nahi Tatra Chodana Vyavasthitihi Teshu Vivaha Yajna Suragrahaihi Asu Nivrittihi Ishta. Let us see the translation also. In this material world, the conditioned soul is always inclined to sex, meat eating, and intoxication. Therefore, religious scriptures never actually encourage such activities. Although the spiritual injunctions provide for sex through sacred marriage, for meat eating through sacrificial offerings, and for intoxication through the acceptance of ritual cups of wine, such ceremonies are meant for the ultimate purpose of renunciation. Let us learn this shloka line by line in the prose mode first. Loke व्यवायामिषा मध्य सेवा That word is vyavayamisha. Okay. First line once again, since this is a big shloka and each line we will repeat even twice. Loke vyavayamisha madhya seva. Sevaha is correct. Yes, sevaha. Nityahi janto nahi tatra chodana. Nityahi jantor nahi tatra chodana. Vyavasthitis teshu vivaha yajna
व्यवस्थितेषु विवाहयज्ञः. In the shloka, it is given yajna itself, so we will learn yajna only. Vyavastiteshu vivaha yajna. व्यवस्थितेषु विवाहयज्ञः. Yajnaha, though I feel is correct, but in the shloka it is not given specifically yajnaha, individual word, so we'll pronounce as yajna. Suragrahair asu nivrittir ishta. सुराग्रहैरासुनिवृत्तिरिष्टा. Suragrahair asu nivrittir ishta. सुराग्रहैरासुनिवृत्तिरिष्टा. Now, two lines. Loke vyavayamisha madhya seva nitya hi jantor nahi tatra chodana. Vyavastiteshu vivaha yajna suragrahair asu nivrittirishta. Entire shloka, listen properly and repeat. Loke vyavayamisha madhya seva nitya hi jantor nahi tatra chodana. Yavastiteshu vivaha yajna suragrahair asu nivrittirishta. Now we will learn this in the tune, line by line. Loke vyavayamisha madhya seva. Loke vyavayamisha madhya seva. Nitya hi janto nahi tatra chodana. Nitya hi janto nahi tatra chodana. Vyavastiteshu vivaha yajna. Vyavastiteshu vivaha yajna. Suragrahairasu nivrittirishta. Suragrahairasu nivrittirishta. Two lines together. Loke vyavayamisha madhya seva nitya hi janto nahi tatra chodana. Loke
लोके व्यवायामिषमद्य सेवाः नित्या हि जन्तोर्न हि तत्र चोदना लोके व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा व्यवस्थितेषु विहागयेष्टा पूरा श्लोक लोके व्यवायामिष मद्यसेवाः नित्या हि जन्तोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा One more time. लोके व्यवायामिषमद्यसेवाः नित्या हि जन्तोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा निर्दिष्टा 11.5.32. Let us learn it word by word. Krishna Varnam, Krishna Varnam, Isha, Akrishnam, Krishnam, Sa Anga, Sa Anga, Upa Anga, Upa Anga, Astra, Parsadam, Yajnaihi, Sankirtana, Prayaihi, Yajanti, Hi, Sumedasaha. Let us see the translation. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the names of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. Now let us learn the shloka in prose mode, line by line. Krishna Varnam Tvisha Krishnam Tangopanga Pangastra Parshadam. One more time. Sangopangastra
पार्षदम् सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञै संकीर्तन प्रायैः यज्ञैः संकीर्तनप्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः यजन्ति सुमेधसः। Two lines. कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् कृष्णवर्णं पार्षदम् यज्ञै संकीर्तन प्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः फुल श्लोक कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञै संकीर्तन प्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः कृष्णवर्णं कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदं यज्ञैः सुमेधसः। Normal tune of Bhagavad Gita. All of you repeat after me. कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णम् कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णम् सांगोपांगास्त्रपार्षदम् सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञै संकीर्तन प्रायैः यज्ञै संकीर्तन प्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः यजन्ति हि सुमेधसः यजन्ति हि सुमेधसः Two lines together. कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् कृष्णवर्णं कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञै संकीर्तन प्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः यजन्ति हि सुमेधसः यज्ञै संकीर्तन प्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः यजन्ति सुमेधसः। Entire shloka. कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञै संकीर्तन प्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः
कृष्णवर्णं कृष्णं पार्षदः यज्ञै सङ्कीर्तनप्रायैः यजन्तीषु मे कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैः यजन्ति सुमेधसः आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण होगा, सिर्फ ध्यान से सुनिए। 11.5.11 लोके व्यवायामिष मध्य सेवाः नित्या हि जन्तो न हि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा। 11.5.32 कृष्णवर्णं त्वषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैः यजन्ति सुमेधसः। All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna कृष्ण Krishna, हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.